Memo biara akwaba edeba Attention TV so mo amonim se Attention TV de nsem a jetene ne ewo ye man ni aman foforo so na no ne eboaboa no ne aso ne sokro je to so hwunsuo ede abedan yahwefo na ebusuafo me ka wo se social media platform ne so nyina okoye YouTube a Attention TV or subscribe to our YouTube channel adomebo oboso se ne be ya bibi biara edbeto ono aye kane ya unsabeka okoye Facebook so a Attention Tvgh ewo hono like, share, comment away videos in nyina so. O yes aso na wudi channel no ho adanse e de akire afoforo na Awurade ehwa. Na ende no yankase ya mame Agradaa san ka ne hu biom ewo ye bibiri mu anu se. Ende no ne obi biara enya se Evangelist Suro Nyame na ende Agradaa ene na kwakonya. Na ne nyina ne se o se eye Evangelist Suro Nyame ne na mo nam ho nyina o ye kromfo ye R0bber na mbo na enya nyame dwuma na o ye. O tu mfutro e de egu Ghana fo ehi. Yankone yankɔhwɛ video ne mbra. Evangelist Suro Nyame Wasia washiria bodam. Also me, I am the queen of the Facebook. At was here. So nyame, o crown on wa would get to no rina o bono robbing a robono. O damn some sereda. Me, o damn some sereda. I mean the so what me as in a class me your mammy. Highway now o basono. Me catch now say you are not preaching. O bokrono. Me catch now, Evangelist Suro Nyame. Me tell say wo, eye krono na wo bo. It's a me wo do character. Actually Ghana for. O krono na wo ti ghetto. A wo nya krono mo bie ma fa be gina say wo preachi. Wo ba na de chata wale nyuma be gina na wo preachi. Na wo jisika kwase a boy. Wo fi wate. O kromfo wo fi ate. No be na eye wa dwen say wo be ka say Pentecost for omo yakwasiafo omo nim nyansa obedi Pentecost for atam na aboa be what say wo aboa be wa te say wo utiri so no apampa so Suro Nyame kwasia boy na wa je so obedi Pentecost for atam na wa fa hu adi na wokọ kwasia wo jimifo boy ho kankan a o mo brada kwasia mpani kromfo a wo di titi nima Kwasi ampeni kromfo de ninam ghetto ninam Kumase magazine abua wu kromposi nyame afro ube preachi na the whole Pentecost a omo buy so many years aba na wa attack nsore ene enye collection me bia me de be ye no social media eso nya wo dey so nyame me trust wa reply me na yakora ufa adwa me be so pechi na ma chiwa fafom amwo say we are not joking on the social media. We are not joking. So when you jim ye binu usu ri no na fawa jimu now did not TikTok eko dina jam e preachi ama jimi fo yi scam akoto de ne dia fa u jimi etina u ba bi ne preachi ate fa u jimi etina u ba bi ne preachi kwasia boy like you one person will be back criticize so but you get you get the nest to criticize a software offering. We are poor. Wo ma mi chimi fo no otifie no. Wo ma mi chimi fo no. A otifie no me. A manya 70 years me ho ofa no. Suro Nyame bra okromfo. R0bber wa bo robin krono. Ama na wunya ba bi nkontu so preach kwasea. Se wunyame afrewa, learn the Bible well. Sua Bible ni ye. Also a Jimmy Abetra hono, was here, Agradaa say, Makoka say, Pentecost for Kwasia. Oh, mammy. Omo ye Pentecost for no. Do Sunday school class wood, I won't fast when you would yam. A chair wo, I was a speakers. As I see Jim Ediska, a boy jofu. I say, so what she no more, do you want me to do Facebook on this one? Me, se me too many te, esi usua. Untimi ntra app ni so biem. Unnimu akobisa mase. Me dam na ma bono, me di ti social media no so me dada ni jata. Unchimi anu ma cheware. Stupid boy like you. Umbuade wan you don't respect. Penny nu fie, me ni ukra num, ene o ma me num. O ma me owo no, me ni na num. Se ka wo ma me bi ti se me a. Ka wo fa krono. Any tuo ne se kan e me gire dwam so preachi ade so nyame wo ho basaye wo ho fi ate
Kobolo boy like you, crom for a dream yano bedlam on sea preachy. A drana do and what you two, Quasia, who were to me so baby dimatem, a bwaba. Meduatem. What the catchy miss them? And yet the Bible need to show when you so chill say. We don't talk like that because who sa I feel na wo ba we are branch here e be na die na samoa e be ya say ma obi anye makeup e dru ba bia ono okosira na bra nku ama na nim ahyehye a wo ye makeup agrofo di na tam na bi na wo ye no small boy afi ni waba na me dwuma mu a wo preachi a social media ya funti wabo kro no anye sikato mobile phone akoye store rushing akowia nkrofo jiji nkrofo mobile phone free wa mosam kwasia boy no abeka jibi samna wo maami muha oba pani a manyi ni manya me monopause na me ho feche wo maami owo kwasia mpani na me ho feche ya shawefo na wudi wo mo ansare wo be preach no suro nyame wanim tantan na me tufu say Wopa bonse bekasi mo bi ani offering ebedu baby no abrante wonye se ya nkodru awiye nyame be pegya wo be si asore dan afo be wie na obeje offering no na Ghana for the wonu mu asem abebro na me kanya nsasam wo ya chewa wo say me nafofuo bi afre me kwase adafo papa ben we boys no ghetto boys no minimum num wo jimi bu amam ya bebu no kwasia wo to wo dwa wanu say obi di wudi ebie Facebook a oba me abon abo masa wo ye ghetto boy a wo ye ghetto boy nche obi o wo jimi a wa wo krofo no memo matwom ho abo fa wo jimi no kwasesem fi akono wa asia wo se me ka cho se me mama wo du suban abeche Ghana for wo ti see highway no so Facebook no so I am the queen mother of the Facebook me mama wo du suban a che Ghana for say enye nya me djuma na oye wo ye R0bber asia stupid boy o minya energy bia ma wo minya time ma wo djuma me di be di wo highway ni so no djuma a me di be di wo highway ni so no wo be no wo so wo buy one just one preach na wo 2 minute ka be grant interview hey jena fo so interviews no grant no afa nwadi wo ho ntomago wate wasia boy she krase bibi a ono abetena ho ena maame no and yes, when you're monopause, and my man, I made me one for 120 years. I am so beautiful than your mother. Was a pro who can't what say? Kona ko dare. Who be now any offering so preachy ye, not what jiska. I shall some me do videos of who preachy. I have this care show some and where I offering be. I gave a buffu any idea who ye jiska. Now, Baba criticize one say, o Jimmy fu giant bua. O misa bua dia fatina ofi ate. Sa bua dia suro nyame. Suro wuni chance ni suro wuni chance me. Sa bua dia fatina ofi video ya kokohwe ye humese ma me eya Agradaa o ka na nsem se eya Evangelist nyame otu mfutro edigu Ghana fo ani na nam so ma Ghana fo dodo na ade o madwen hwere de aba mekenkan ba ko anase mienu bi ede ambawa na me ka wo se kaise social media platform ni so nyina no okwa ye Facebook ay Attention Tvgh bon mo de aso be like obe share no comment we videos ni so okwa ye YouTube so a Attention TV e wo hono subscribe to our YouTube channel adomebu oboso se na be ya bibi biara ye de beto na ye kane ya unsabeka ebi mo ka se Evangelist mama party e wo ka se Evangelist nyame etu anwade anase mfutro ede egu Ghana fo aniwa no wo no den na wo ye ebi mo so ka se best of the same feathers flock together mo na endan mu mienu na mo de mo ho anyade a mo na mo nim kokwa mu nsem a moka na ebusuafofa wo so adwenhwe feto se na be ya metumi akenkan ede amount Mebra Jacob baby awo bia Jiu2 papa baby awo bia nyame hwa wo hia ma bonti abom samra na frem ohima echa